ensem ebegu e Ghana na chese wantene de na enye ehanom kura Attention TV de semrenya to foma na yetam abro waboboa no ba bibia wo bia wo se wo dem kura no wada so far as wa subscribe no obetumi enya ensem yi na wonso wotumi atie bi se de eko ene de eba enam oman Ghana mu ene ensem ni bia de ebesom no ebi ene se yaboboa no ensem bia beto no mo I trese PRO for MPP Movement of Baumia. Your margin say and combe press conference our Ashanti region. Na abra your neoma tom neoma some shena fino press conference no to me abaso not as to me any a media for akasa. And I say central for Eddie and Comono and one from national security a bomb more dear BP one more. Just almost to me, Eddie, or Munyuma, and I we catch almost say, and yet the Ambamon quiet net, or China. Now, the Chia Crasso sign count, I'm a to me, I press conference, no. Now, I want in Seminole and Chiremuno, opening our that some movement, Tiano, actually, Musa, Nanka press conference, no more bayano, a idea and come baye, to me, I share and quiet on to me a fossil. Ama excavators a soldier for a mission or our Galamsey sites no or my to me I share atoto a home and semu na sa and semu ekoso echiremwa ye onipa na said you di on animono echiremu se na nkombu ye no so ambesan ada Dr. Koku Oten a Angel Broadcast Network penny no asese wabamoden ama Captain Smart ekoso suspension na national security for so chiremu se de nti omo mutumi ejai sa press conference ne tie bia na se information bi omunya se sa press conference nya basope de a nipa kumbi ebetumi apie mu ho no mo se enkrofo na besoma enkrofo ama mutumi abedi omo mbedi sa dwumadie no awu ana se omo a esase na se tu betumi akasa omu nti no ena abomodin ase on press conference ne de omo ntumi enye ana so omo ntumi emmane maso sena be ya omunyina ho banbo ebetumi akoto ten se de se na efata yes our press conference no se enke betumi aba eso animanimu ya na so science national security for BP onti no omaba modia atumi atwa so ama omunyina atumi akopie mu our national police station headquarters no sena be ya omudi ni nyina na se omonhyehyɛ no ebetumi agudwa na se na ebekobia no omotumi ade abesom amanfo se de se na efata we asama beto ya konya so na say ye table so na de bepiem e wo sa ensem nyina mu no ye bekoso e de asom se de se na efata so e wo ensem foforo mu a openi a woda Choba Church ensem me kai wo Choba Church sana ngofo ebere tumi edini mu no ana say nantwie nam church ana say aduanidie church me dey sana metumi ato ne din ana se enhyempa boa church sana metumi abondin esan se openi openi kase a obi anim se wage ne din se ba sa enioma na ono no starting in ministry a che se ope aduane adi ana se Sunday bia otumi da de sen kase pa agbaja obi won wano emo jollof papa oberima nsan kwan so bo oberima bon kwan ankasa na je so wo ye froye na wo ye emo no wate ase wo di guo na fe no we are no afraid members in us obi to lie bi anfa plate mra na afi meje emono mundi se de mope na ntwina ma bahu no de atoso otola bi kwa na oye kiba abon se na so de demo na odi sa ade ade toto enam ye odi sio na afi beti chi sa de guje mu sa owi an just wo yi ama amanfo no matumi awe sa obi ani je science asore dem wo de amanfo se wo bura ho a na abete se ampa enkrofo adwuma na se won a wokọ asoro no mani je papa aba me se wosofi di ankasa ne maame ede wo no kwabena boachi esiama kwabena boachi esiama de din ankasa no nanso no se ni din a wodi ateni pa ni pa nyina ni mo no Ajaguraja prophet Ajaguraja zobot prophet Ajaguraja akwala cross ne maame yam enim se ampa papa we na ye ka no asem na Facebook pie mo Facebook a just the dia obogumoa ne se oya me block you ono de o se enya afi no ne obi bedi agro ama wa bedi na tem na call one by one
or see page no no ani be into your wadwin say won ne be rough or be block you na afi no bibia atumi akọ said ye se na efata na sa prophecy e na obo modern akopie mu e wo Star FM Star FM e na afi won ye nuaba na aba anamoa nsenchronia wagye dimpa e wo man pumpuni Ghana mu e na wo ka se ono de wo ye obi a wagye Kristo di papa se ba ne se yangi Kristo ni a wo ye obi a wagye Kristo di na nso so no se fast e ba ne se ni wuo ho nsem de a ono se wo betumi atwa ne tikura ama ne tiate na be papa mu aye ne akawulo atumi de bia kibab kura wono wonji ndi ba akupo se Yesu Kristo ayade ayeku no wo kire ne nsem se Yesu Kristo aye obi a oba asase so anipa nyina anim a obebo abrabo nyina ema nyina hu se ampa wotene aye obi o yotene ni wasase so nanso ba ni wo pa se ni wo dia osofo ikire mu se ayo ayade aye switch ne kire se ono ankasa Kristo ne de yanku no ye do bi foforo ene be se na nan yetumi bo na sendua mu anti na de obo asendua ne so aye nyina anim se Kristo ye ne ko Golgotha ko bo na asendua mu twa na chi empire ema moja pram no man hu nyina papa ye me hu zampa papa ya bro no Bible say na hu ne kura ne se wo chen kronfo anya de abu hu se oyenipa enti no se ne ye bo papa ifa ye nim se nipa bebre nim se chese yetumi abo no na otumi be wuji yankwa no osofo ajagora aja se se sana modwen de ne chese adada mo ache pa isan se Yesu Kristo no wono wonim se wo ye obi a chese yanku no ya ambo na sendua mu se ye twe na se yo se ye ne dan yo wono de onimo ane se Yesu Kristo ya ade a yanku no na manfo bi eti wono bisa se eba ne se na jagora tumika ensem we obi a wo de wasore wo se ye nhye empaboa emma ho afi kura na nsia kura opam wo ye fameye se obebo ohwe obi ama na se eda wo di birthday party kura no oba be show ama na emom obedu ho na ose enema bi a yekoso wasore wonti wontumi nya no eba eno nam so ma wotumi pamo no enema bibreka no wontade kokko a wo hye obi ampo nka ho hwe na eba ne se na ajagoraja betumi abetena radio station etumi aka se wono de se woji Kristo adi ni pa de woji di na wobeka se yakune de wonti ase nkofo bere ye adwa se eba ne sanche so wakasa atia eye onyankopon ba Yesu Kristo enti nkrofo se enya de a omonso ade omadwebe ma ajagoraja ene wo chena isan Yesu Kristo de omonim se yekun no Ghana fo se yekun no pa ye hwe no ya papa na chi pa trim na de ade enti ni nyina no na chese nkrofo gidie na chese omonso eyi omho ano ese Yesu Kristo de yekun no na ajagoraja se wono de yanku no na emom yesoche no we eye ensem bia ajagoraja enso ade abatudwa yere ebesom se eye Attention TV ahwefo momode ya na mohwe Attention TV na enema pa ebetwagu e wo man pumpuni Ghana mu no yere besom anopa awia ene anwumere mohwe screen access so atum se numbers bi etwagu pa aye krado so ye no ebedidwa enti se opese ye bo enema bia wo da wuruma wo efa enema bia wo ton ana de wo de ye bia adwuma bia wo ye bia no ebetumi abon da wudu ama de yan so be friend numbers na afi oni ye marketing department no edi nkomo se de se na efata bra se wo je bre ene adaje ehwe me bedin e de frank kwaku asante